marhite-hite goar ni debata ama. Rot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Rot goar ni todi porbadia na tumapalangi do tanoon. Amin. Songono do di dok Tuhan Yesus. Lehonon niya mamuna na di banua gijangido todi porbadia. Tuaka na mangido hossa. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na sohatu dusan. Ama namin na di banua gijangi. Usai hommato dim na badia. Dohot apistaran na syakkoi tu saluhut uriam. Asalam merarat. Jalalam hot hatam na badiai. Di tonga-tongani hami. Lehon mahiras neroha di naposom. Majamitahun hatam. Asalam pita, jalalam gadda huriam na badia. Patotong mahut rohanami menguluiho. Sahat rodi ujung, di bagasan hapor syaun nature. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita nomor 564. Lasmarohat tadi Tuhan tadi bata. Lasmarohat tadi Tuhan tadi bata. Lasmarohat tadi Tuhan tadi bata. Haruruan di hagogo oni. Para sirohado Jehovah di bata. Para sirohado Jehovah di bata. Para sirohado Jehovah di bata. Para sirohamanang ditao. Tangion hamuma patik ni debata di minggu tasadarion di mana tersurat di patik palimahon sahat di patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapo mudona torasmu asa martua ho jala liling mangulu di tano na ni Leoni Jahuba debatam di ho. Patik paunopon unak ko mamunu papituhon unak ko mangalakop. Patik pawaluhon unak ko manakko. Patik pasiyahon unak ko olo makatidakkon hata na sotutu maraloho donga jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham donga saribe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna manak kodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Ola ni masahana. Rak mahita mangidogogo siya debata laho mangulausa. Ali Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na bardo patik ni. Amin. Marede mahita nomor 747.
Tato poti madosata, tuhadopan di debata, martangi yang mahina. Hali Tuhan debata aman nami, pargugu na suatu dosan. Para sirohami dahami na dangulon. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hasahatot do hami tubuh. Jaladang adong porsiao di bagasan rohanami hian. Saluhu do hami manibili siya nak kadalammu. Masay godang do pangalason nami di patimu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alan nidinggan di basam dohot asin ni si roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dohot pangalason nami. Say ingot mahami obar tu asin ni roham dohot dinggan di basam. Alan ni guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamu ati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Hatabaga-baga ni debata taringot tu hasasan di dosatta. Alani pangolosyotta do ubay na tartulang Kristus. Jalabina ni hajatonta do ibana mabugang. Apa itu ibana do pisang-pisang perhitian ni asonangata. Jalabina ni bugangna malum tahilala. Hasangapum ma di debatana di gijang. Amin. Mereka meditasian nomor 100 polisia. Tajahamaha tani debata epistel di hita minggu sadarion imana tersurat di buku Matius pasal 10 mamuk kamisian ayat 10 sahatu ayat 10 itu tajahama marsikat story pitu upama taringot tu harazaun ni debata dungi didapoton na kasisian na may bana maddok buasa marupama ho marjamita tu nasida ay tuganu paradongan leonon na do jala pasusukon na. Alay buatum masian na so paradongan na adong di ibanahian. Asa naung jupang madinasida na sinirirak kondisi saya namadok. Bigun ni si pereo muna do inian. Matua so atu samuna.
Simalolong muna do marnida sanian. Matua so taddaw muna. Naung takang dorohani bangsoon, jala masih di kumpolna. Ipapipit do matana, asa unang marnida si malelona. Unang marnilege si parona. Jala unang mangatusi rohana, asa unang mula jala unang marunasi da bahenon. Alai martua do si malolong muna ala marnida. Dohot si pareo muna ala marbinege. Situdo nahudok Tuhanmu, torok do aka panurilang dohot aka partigor, aka nama sihol nanian naung nidang. Ape dan tidak jalanan bekonan naung ape dan Holak nima sahana. Martua do akan tumangion hatan di debata. Jala neopiopsa. Amin. Mare demehita nomor 700 sada. Tahatidak koma apor syaut tai. Songon nahina tidak kon didong atas apor syaut di sadok portibion. Rak mahita madok. Au porsea di debata jahuba. Ido ama pargugu na suatu dusan. Natmu pelangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata jahuba na sasadai. Imana tinubuhan ni si Maria. Nagabe-gabe sato di perbadia adoran suabubuhan ido tu hatta natu maun na bernit di pahuman ni silatus namanya terpajal lo ibana di hau pinar silang na tuat tu banua tolu dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon nama naik itu surgo lahudul tu siya menurut bata jahoba amanai pergogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumi ala na mangulu do namate au persea di todi porbadia jala dong sada huria na badia huria hatopan ala Kristen akan na badia do dia sani dosa do dia tai na madok mulak mangulu do sogo dangini halak naung mate do dia nguluan na sora suda amin.
goroh lansia.
Horas ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu ma di pasahat huriata tuhamu, amanami dohot inanami nai baru ro mar Minggu di HKBP Pekanbaru. Tuhan debatama nama dongan hita di parsorata Minggu sadarion 12 Mei 2024. Tabigi matikting nama ragam dohot parhepengon di huriata. Warta umum na parjolo na sorang na di hari Sabtu 20 April 2024 di basa-basa hotuhata sadada anak boru di keluarga Niamata Sandi Siburian tubuni inata Sri Dewi Boru Situmorang maringanan di Jalan Pelangi Perumahan Pelangi Residence nomor 14 sektor Wonorejo. Nah di hari Jumat 3 Mei 2024 di basa-basa hotuhata sadada anak bawa di keluarga Niamata Nino Sampurno Napitupulu SHMH dohot tubuni inata Dame Teresia Boru Silalai SH maringanan di Jalan Sarwo Edi sektor Pintu Angin Sukaterus. Nah di hari Jumat 3 Mei 2024 nunga di Paisorakon sadada anak buru di keluarga Niamata Yusron Benny Robert Siahan inatai Gloria Yuliarta Boru Napitupulu maringanan di Jalan Parit Indah Villa Maharaja Blok F nomor 10 sada sektor Pengayoman Hipasdo Danaki Suak Songoni Natorasna. Nah paduahon tikting marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbogason nado Romulus Aritonang anak Niamata situa Marulim Aritonang tubuh ni inata Merdina Boru Hutagalung maringanan di Jalan Segar 2 Huria HKBP Jalan Segar Resort Pekanbaru dohot oroan Friska Fani Boru Silain Boru Niamata Silain Nahinan tubuh ni inata Boru Manurung maringanan di Jalan Abdul Malik Perum De Hang Tuah Blok D 16 sektor Bambu Kuning Tenayan Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru di pasu-pasu di hari Selasa 21 Mei 2024 pukul 10.30 WIB di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Nah paduahon tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbogason nado Samuel Tu Sutrisno Aritonang AMD anak Niamata Albiner Aritonang tubuni inata Selma Boru Haryanja maringanan di Jalan Metrologi Blok Tolu Medan Huria HKBP Tegal Rejo Resort Tegal Rejo Medan dohot orwan Tabita Fitrin Martina Uli Boru Sitorus Escape Nurse Boru ni Amata Situa M Sitorus SE tubuni inata T Boru Manurung SPD maringanan di Jalan Sukamakmur nomor 20 sada A sektor Pintu Angin Sukaterus Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru di pasu-pasu di hari Jumat 24 Mei 2024 di HKBP Tegal Rejo Resort Tegal Rejo. Nah patuluhon tikting parjolo naing majalo pasu-pasu parbogasan nado Brian Martin Harungguan Marbun anak ni Amata situa GB Marbun tubuh ni inata Boru Sitopul maringanan di Jalan Sidorejo Gang Mutiara Huria HKBP Dumai Resort Dumai dohot orwan Stefani Agnesia Boru Manulang Boru ni Amata Sahat Mauli Manulang tubuh ni inata Riyama Boru Siombing maringanan di Jalan Fajar Sada nomor 10 sada sektor Labu Baru Barat Huria HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru di pasu-pasu di hari Sabtu 25 Mei 2024 di HKBP Dumai Resort Dumai. Namangihut ruas na pidda mamuka Minggu sadarion 12 Mei 2024 pidda ruas ni Huria HKBP Pekanbaru keluarga Niamata Parlin Tambunan inatai Nurmawan Boru Hutahayan Rap dohot opak dakdanak Sadabawa Tolu Boru maringanan di Jalan Sri Indra Kampung Bukit sektor Padang Bulan Sada pidda tu HKBP Sinai Rumbai Bukit Resort Rumbai. Nah paduahon Dr. Gerhard Christopher Tapubolon inatai Mary Kardina Boru Sinaga SE Rap dohot 2 dakdanak bawa maringanan di Jalan Tamrin nomor 14 sektor Kompleks Gubernur pidda tu Gareja di Bandung. Suara Koinonia Pakobasion Minggu sadarion 12 Mei 2024 Pendeta DDF Silaban STH Marjamita di HKBP Efrata kilometer 20 Resort Agave Muara Fajar pukul sia dohot pukul 10 sada WIB. Pendeta Mikhail O Panjaitan STH Marjamita di HKBP Sukajadi Resort Sukajadi pukul 6 WIB dohot 8.30 WIB. Namar Camita di HKBP Pekanbaru pukul 7 WIB dohot pukul sia WIB. Pendeta Rindu Hutasowit STHMM pendeta fungsional di HKBP Sukajadi Resort Sukajadi pukul 10 sada WIB. Pendeta Rumondang Boru Sitorus STH
Pendeta Resort HKBP Pabrik Tenun, Medan. Pukul 10 pitu WIB, Pendeta Hatus Hutapea STHMM, Preses HKBP Distrik 22 Riau. Namangihut Seksi Lansia di hari Selasa 14 Mei 2024, senam osteoporosis pukul pitu WIB di Jolo Nigareja, marpahyan baju olahraga warna biru. Pelantikan fungsionaris Badan Audit Badan Usaha HKBP Pekanbaru periode tahun 2024-2020 lalu. Minggu Sadarion 12 Mei 2024 di Patupa Huriata, pelantikan fungsionaris Dewan Dohot Seksi Badan Audit Badan Usaha periode tahun 2024-2020 lalu di Parmungguan pukul 10 sada WIB. Napalimahon tukar pelayan mimbar HKBP Distrik 22 Riau, Minggu Sadarion 12 Mei 2024 di Patupa HKBP Distrik 22 Riau tukar mimbar Parjamita. Jala di Parmingguan di Patupa Papunguhon sokongan pelayanan tu Distrik 22 Riau, marhita emplop di Tiki Pasahaton pelean Paduahon. Rapat Guru Huria HKBP di hari Senin sahat tu Jumat 10 tolu sahat tu 10 pitu Mei 2024 di Pamasa do Rapat Guru Huria HKBP maringanan di Seminarium Sipolon Tarutung, lau memilit kepengurusan fungsionaris naib baru Guru Huria HKBP periode tahun 2024-2020 lalu, na niuluhon ni epurus HKBP, tatangnya koma dengan merdalan rapoti. Namangihut pengadaan dohot pemeliharaan sarana di hari Minggu 10 sia Mei 2024, Patu Pawotado Papunguhon sokongan pengadaan dohot pemeliharaan sarana gereja marhite amplop khusus. Na di Pasahat Tujolo dung sidung jamita rap dohot pelian Paduahon. Suara diakonia ulang tahun tu sude ruas ni Huria namar ulang tahun ari hatu tubu dohot ulang tahun Pardongan Saripeon Perbagason sianari 12 sahat tu 10 Mei 2024. Parhalado dohot Huria HKBP Pekanbaru Pasahaton selamat ulang tahun. Hatani debata sian Salmen 120 sadaya 2, sian Jahoba sitop palangit dohot tano on sabing ro pangurupion ianggo tuau. Songonima tikting di mingguta sadarion tuhatama nama masu-masu hita sudi. Horas. Mengarade Kor Tiberias.
Marede Mahita nomor 215, Uhud Mapa Pemupilian Sadaah do Sadabi.
Damini debata na sumurung siyan saluhut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna bay, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas ma dihita saluhut na, damang dainang nahinahulungan sahat matuhita, hata ni debata di minggu eksaudion, sian pesalmen sada ayat sada satu onom, jabar hatuaon ya kapartigor, martua mahalak naso olo, mangihut tontahin ya kapar jahat, jalan naso olo, jongjong tudalan ya kapar dosa, jalan naso olo, sahudulan dohot aka pangarehei. Sai patik ni Jehovah dolomo ni rohana, jala sai ido dipikiri rohana arian dohok borngin. Songon haudo ibana na sinuan di topi ni batang aek, namar parbuehon parbuena diha jujupang ni tikina, bulung na pedang olomalos, jala sudena ni ulana majadi do. Alay dang songoni anggo pangalahon ya kaparjahat, songon orbuk na hinabakon ya logo do nasida, dibaheni dang manahan aka perjahati maradopon paruhuman manang tarbayan aka pardosa jongjong di luhutan niaka natigor roha ay ditadda jahuba do dalan niaka natigor rohai alay matua laulonong do anggo dalan niaka parjahat ido saatna damang dainang nahinahulungan songon titing naking hami pendeta rumondang sitorus pendeta resort pabrik tenun om mapadita resort pabrik tenun horas madihita saluhut na hami nunga marhasohotan tu marga simatupang siburian dainang pangitubu boru pasaribu nunga di basa-basaon dak dana tolu dak dana bawa hami ma ratu di Jabunami nasing naya ka pangeran mak sengaja do hami rotuson ala adong ulaon di tonga-tonga ni keluarga hula-hulai imana dititikon naking amang situa siturus apala abang namai ate abang si nomor tolu las rohaku di bagasan tikyon boy marsaringar hatan di bata hupasat hami di ibadaon amang inang saluhut na dohamu tanpa terkecuali. Mau itu ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau napasobulung remaja, kita menginginkan hidup yang berbahagia. Hatuaun. Ya. Kita mau jabatan yang bagus. Kita mau denggan nataula. Majadi dosude nataula. Kita mau akalan sianami umur panjang. Olahraga mahamu, olahraga osteoporosis. Ya, kita mau itu. Alay ternyata hatuauni bukan di hal-hal yang material, hal-hal yang bersifat badani ya. Ala buha, ala godang dohalak, na marsiadu mengejar saluhut nai, keindahan-keindahan dunia ini, enaknya dunia ini, alay disada partikian, aladang rap dohot hatuan di bagasan Tuhan ibana gabidang boy manahan ibana saat ujungna dalam mengakhiri hidup gabe cara-cara nasodenggan mai di ulai banam boy donon di utak-atik kamu moloso persia hamu di naudokonon adong mahalak na mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri ala boha karena lebih banyak utangnya daripada hartanya adong mahalak na depresi didapot make kereta api, syuk selesai. Adong mahalak na mengakhiri hidup na dohot narkotika. Adong do na margor si Scott Young ya. Dia orang kaya di Rusia. Loncat dari lantai 4, hona matu pagar duri ya, pagar besi. Godang hepengna alay dipikiri bana ma dinanong marsaripe bana 10 tahun. Cerena sida Romai natai dituntut magono gini lebih banyak daripada yang mereka cari. Ujungnya bunuh diri mai mana. Adong dosi Adolf Merkel ya.
orang terkaya di Jerman, dan pikiran ibana tiba-tiba anjlok sahamnya, diakhiri ibana mak, didapat ton ibana mak, kereta api na melintas, jekles, selesai. Adong masih auto basement ya, miliarder sian Jerman, ala songok kamu doa manginang mengalami penurunan mulai adong saitan, marubati, dang marna malum, akhirnya bunuh diri, selesai. Banyak-banyak minum obat, over ya. Adong masih Shuming, miliarder sian Cina, di umur 44 tahun, hona serangan jantung, selesai. Adong masih Jesse Livermore, sian USA, ditebak ibana, uluna diakhir ibana, ala dang mampu ibana mamereng, hartanya berakhir begitu saja ala niutang. Adong mamuseng siak kutahan, namar goar si pahot. Aturan na mologor na pahot, hok may mana di Tuhan ya teh. Kuat, alay dang kuat ibana. Iya ulaw ni si pahoton, mabain jok-jok manang lawakan ya. Halak mamereng si pahoton, majol mana mertua. Yuda kalak mabain lawa isan. Ya, boy mabain mekel-ekel halak. Rona mora marulang tahun yudangon, asam boy mabain entertain rupaning. Halak mamereng, inilah orang yang mertua. Jasna be, ala ni godang ni hepeng ni si pahoton, boy mamotong maneket kulik-kulik ni horbo. Ya, ala ni godang ni hepeng nam. Ala ternyata dia mempunyai ruang kosong di dalam hidupnya, amanginang. Dang sonang pakilalanna, dang sonang rohana. Lau may mana tu sahalak psikolog. Saya mau curhat dulu ini. Songon naso tabudo pakilal. Kenapa Pak? Apa sakitnya? Daku boto ngasih dokter dang adong saitu. Ale dang tabu pakilalaku. Kenapa? Merdeleni majoho bereng jona riburi. Lama jotu mall ina. Bereng-bereng masih. Lama mana tu mall? Toluari naik rotu psikologi. Saya nggak senang. Nggak tahu apa yang nggak pas di hati saya ini, nggak senang. Pikir aku anak masa, dang boy udah kon. Anggo songoni healing majo bapak, lama jo tu luar negeri na. Mardalani tu luar negeri, saminggu naik romu sing ibana. Saya nggak senang, lah terkatakan inna teh. Nggak bisa dikatakan, tapi ada ruang kosong ini sekarang. Anggo songoni mula majo tu persea, betak mamereng huta hatubuan, dongan sepermainan waktu kecil, bui tung sonang rohan. Lai mana tu persea? Mula sian persea, lemme tua berengon bohina. Ala boha, berbedai akana, marah-maranggi akana marida. Pasalna ala ni juhud. Ya, saat matu ibana sudah mangalua, dak arong, dak tikosi, dak kasih. Mula ibana lama tua memikiri persoalan di hutan. Didapatkan musik psikolog. Ada yang nggak beres dalam diri saya, dan sonang urasa ina. Ai psikolog ditadado ibana parlawak. Anggo songoni martangi yang maho ina teh. Aku nggak pandai berdoa ina. Lomomma unang robe damang dang pasiekku behoinang. Ujungna lamai mana amanginang tu kampung nelayan, tu perkampungan nelayan. Di Berengibana perkampungan nelayan ini sangat kumuh, sangat miskin, sangat jauh berbeda dengan kehidupannya. Atar sore-sore mai mana laut tu sih, ya. Dinding rumah, rumbia, ida poto ni mana, itangio ni mana rupaning. Mekel-ekel ni jebui. Adong ekel ni dak-danak, adong ekel ni remaja, adong ekel ni bapak-bapak, adong ekel ni ina-ina. Bah, tabu ni ekel ni alakon. Tokin nai martangiang mana sida? Dukun martangiang masyuman. Cium mamak de ina, cium bapak de ina. Lau mamudum. Pagi-pagi
Roma museng ibana tusi dibereng imana ma. Neng borha anak nelayanon. Martangiang nasida dibilut nai dukoni didadate. Sangat mandiri anak-anakna. Ida potoni mana ma nelayanon. Susahiyat doho di ngolu mate daun. Bereng majabumon. Tokin nai ro tornado habis na majabumon daun. Goklas ni roh ado di jabu nami. Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami menikmati apa yang Tuhan beri setiap hari day by day. Kami nikmati ne mana teh. Hurian itu hatta minggu naro masuk nama hita tu minggu parningotan hasa saur ni ton di parbadia. Ima hasa saut ni baga-baga ni tu hatta Yesus di hari hana naik na tuari di suaraho ni di Lukas 24. Naik ko songgop nama disolukon nama hagogon sian banua gijang tu sisiani nang tuhit akan aporsia di Kristus Yesus. Tabayakon majuan nuaing amang inang remaja na posobulung antara hana naik tu haroro ni ton di perbadia situasi dan kondisi nia kasisian ni Tuhan Yesus. Mereka menanti, menunggu. Molo didokalak menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Ternyata sisian yang bosan. Tidak boring mereka. Ala boha. Ala gok lasni roha. Ala boha. Ala totong nasida di bagas coro. Mamuji-muji debata. Lukas 24 ayat 52 153. Jamita na diari kami sih. Ido nang jauh-jauh di minggu eksaudion amang inang hurian itu hatta di masa-masa napai mai mahot dohitan waing di masa-masa parusia do noai kita pai mai mahon harone Kristus padua halihon buama tutu jumpang pangalaho songon sisian ni Yesus napai mai mahoni tu hadiriutan waing ido partikian eksaudi tahun ya. Bagaimana eksaudi kita sekarang? Di bagasan lasni rohado, mamuji-muji debatado, manang di bagasan nak marhoi-hoi, marungut-ungut, ya. Molo jauh-jauh hatani debata marhiti-hiti pesalmen sada, ayat sada satu nomon, paboto tuhita, akan namai mai mahon haroro ni debata napa dua halion, dang sarobag, dang diihuton tahini parjah. Dang jongjong rap dohot aka pardosa. Dang saudulan dohot aka pangarehei, dohot aka pencemo. Ya. Anggo pangalaho sisian di bagas joroi, mamuji-muji debata. Dang dirina di papuji-puji, alai debatado. Kenyataan doi amanginangate. Potret gadatan waingon. Hello, amang inang, remaja na posobulung, ringgas matutu ina taon tu gereja, ringgas marpunguan, alaidang jupang nama muji-muji debatan. Mula sian parmingguas songono nate, rap dohot amatay, uhut naing mangan direheiba nama jolma na di gereja, dicemoh ya. Pangarehei na dang sahudulan dot aka pangarehei dot aka pencemoh ido imana matu matay pah di berekodo na king opung si Marvelin na te geleng kepala matay daku bereng nang dica ibana ubut na mera ngaupung-opung merah museo ubut na baju na pepa na mera huripu dosa darion imle ini mana. Geleng-geleng kepala upung si Marvel dulu lihat di do ibana mamuseng di hidahodo na king pa eda si turpel ina daong ina buai imada kampungan kolokan kolok tian eda si turpel buah molo si patu baru nian nomor nai icabu ma on la tarida na king namar deleni 42 kampungan inai mana teh direhei bana dongan kan sengaja doi bana mabay ni asa haruhu bereng alana au di jolo do jongjong suara dua au lagu 2 au pasti hubereng narohana inai mana teh
Alihut nih pa, ibereko do lain se. Bapak silam ria, buai. Nama durung tujolui. Hubo to manian dapo ibana proyek di Bangkinang. Alayu nang songoni paniok ni Galaxy 24 Ultra nai. Toribo to halak dapo proyek ibana puang paniok nai madurung tujolo. Atar di kanan ma ditiup, ipabalik mo sa tu kiri, mabuat durung-durung non, asa sudah halak mamereng inay mana te. Dak ku bereng ina matay te, hut, geleng-geleng kepala kan. Alay na paling sogoro hakku pa inang. Buay, naking, si tua wek tahi, buay, si tua wek pituang ini, buay. Dang mecin jas na dohot, dasina na bo ado na tani si tua ya te. Jas na ijo tua. Biru museng dasina. Tabrak lari sude. Pas masih jalangan mahami pitu, hubereng mamuseng di jos nai adong tolor ni rongit ina. Roma matai, idokom mai aladang sabar. Do apalah tolor ni rongit nasa melteng iberek koate. Silba imatam dang iberek ko ina muruk. Jana do iberek ko pa ina. Muru ina tayate. Hodo pa bereng-bereng saya ulam mamereng-merengi haurang ni halak ko ina. Dang jupang na mamuji-muji de bata mulak siya permingguan. Gari ada holan na manihasi, gari ada holan mencemo, gari ada holan mamirengi hahurangan di dongan na. Buah matutu naso sahudulan. Dangi si behita. Ya. Hurian itu hatta bahkan mungkin sadar atau tidak amang. Kita sama kita suami istri pun mau mengerehe. Kita mau mencemooh pasangan kita. Sadar nggak kita manginang? Kita orang Batak ini sulit kali memuji istri kita. Istri orang kita puji. Istri kita nggak kita puji. Yakin nggak amang? Kalau istri tetangga mau pergi ke warung agak jauh, cantik dia pakai lipstik. Mau kemana toh? Cantik kali toh ina teh. Anggoi kamar ina teh. Ina teh. Songoni nang ina teh. Mau kerja ya toh, ina tuh halek nih tetangga naik kan? Ya toh, ayo toh. Habi amat teh neng lau karejo, langsung dreng ina. Dangi paborhat kan? Sadar atau tidak amang inang, kita yang suami istri ini, apalagi karena sudah lama persaripion kita, sadar atau tidak kita mencemooh pasangan kita kan? Padahal pasangan kita itu sebenarnya pengen kita puji dia, pengen kita kasih pengakuan kepada dia. Alay dang taulahoni, dang taleoni. Ya, manuhor baju mainat tahu kan? Nian ngafittingon, kan ada ruang ganti di moli kan? Ngai pitingi mana? Alay asa dapok pujian sen amat tau kan? Icoba ibana mamuseng. Dia pengen pengakuan, pengen pujian. Icoba ibana diputar-putar ibana dijolnya mata. Kayak mana pak? Udah cocok pak, cocok kau rasa pak, cantiknya aku pak. Ini mana teh? Alay Roma matai. Gimana pak kelihatannya di bereng-bereng ateh, bereng-bereng. Kalau dari rambut, mama seperti gadis 18 tahun. Ala Yung Somin. Rambut ala gadis Korea mah. Molosian wajah, oma Hira 36 tahun. Kalau dari body mah, mama seperti 22 tahun. Ih bapak ini nak. Gimana sih pak? Gimana sebenarnya keseluruhannya pak? Ya tinggal jumlahkan aja mah. 18 tambah 36 tambah 22, mama seperti 76 tahun ini. Langsung iriba dua bajunya ya teh. Hamuna dongan sapor siaon. Ketika kita amang inang sering memberikan pujian kepada sesama kita, jangan lupa itu bagian daripada naso olo sahudulan dohot akal pangarehei. Berikan pujian sama suamimu. Berikan pujian sama istrimu, berikan pujian sama anakmu. Jangan anak orang kita puji-puji, anak kita sendiri malah sekali kita puji. Iya kan? Dia sudah berprestasi, sudah tamat SMP, puji tong. Wah, tamat SMP abang, entar lagi SMA.
entar lagi mahasiswa, entar lagi nyuntik bapak ateh. Kita sulit memberikan pujian. Ketika kita memuji, itu artinya kita saling menguatkan amang-inang. Kita saling mendukung, ya. Jalalas rohani dadanaki ijabu ala poha ibegena sida mesra-mesra bapak na doa makna. Dang mesra-mesra holan ditiki 45 tahun na salpu. Tapi setiap hari ada kemesraan na dibagi ibana, akrab sekali keluarga itu. Sotung do anak kotai baru tai amanginang umakrab tuala iyon. Anggo si John ni nami anak boru anak minangon mulai sian gangon satu gangan ita dewana do sude. Dang bangga ita disi. Anggo si lamria nami sudedo halak minangodongan na dang bangga ita disi. Alai mulu tasuru geleng tai tu gereja. Mula sian gereja sukun ma amang inang. Sukun tu borum. Piga naking doli-doli nagateng ijala ko itu kakak. Sukut tu anak mi. Berapa tadi anak boru yang cantik kau salam. Beta rosongon itus tu gereja. Mula sian gereja malutus. Dia tidak kenal siapa-siapa di gereja. Ya. Kesehariannya di gereja, siapa kawannya? Siapa yang paling dekat yang mempengaruhi kehidupan anak-anak kita ini? Sukun, pacupang doho naking, doho anak nina borum perjalan pepaya, yang mana itu mak? Makanya minggu depan kau cari dia, ganteng kali anak namborumu perjalan pepaya itu. Katanya dia suka duduk di balik tiang, kau carilah tiang gereja kita, ini kan? Ujungnya, kepo ibana, yang mana ganteng kali? Jujurlah amang inang. Kalau sudah di 30 tahun umur baru kita itu, kembut kita kan? Nikah don waingon, rodo sogok helak kuna burju, rodo si torus nagateng sogok kan ido. Ngato lupulu dang marna dong, sotong do. Kecenderungan di hitan atau ras Batak, molunga 20 sia, hirna mangalong obat sali toluali. Toluhali sadari sukun, andiga terpasu-pasu baru. Acik pinggol na kan, andigan, kapan lagi, ujungnya aladang tajuju songon naking, Jepang mudo paribamu dibalik teboki, aladang suku kita songoni, marsogot, roh anak katai si Johnny tujolota, ibu masih Siti Badriah, Siti Nurhalijah, Siti Nurbaya, omak dibikin laborusia gian ini nak. Aladang takas tapopai. Siapa kawannya? Orang Batak yang Kristen, orang Batak yang rajin merminggu orang tuanya. Tung takas do tabering persaurannya, kesehariannya akrab dengan siapa ini? So tung do sogok berutai ala saya tajujui. Lam dijujui muli lama cik do rohanai. Ya, gotak ma di bagasan rohana, ngatolu pulu isi petahoina ibuan masih Saipul Caniago Tujabutta. Ibuan mamusengsi Syafri Jalkoto Tujabutta. Bapak nggak suka ini, terakhir ibuan ma Tujabutta si Samsul Renzain. Ya, daripada dang muli nina rohana, tiap hari on pertanyaan. Tiap hari on motivasi, dan motivasi hata ni di Batabe. Alai motivasi harga diri nama, halakhan. 25 torlako buruna, inai mana teh? Iba, 20 sia satonga naik nama tolpu. Tolupulu narwana teh. Hurian itu hatta, ido nuaing. Si pahingot hata ni di Batatu hita, ya. Martua mahalak nasosahudulan, jelas-jelas di mana persekutuan anak-anak kita itu, di mana keseharian akrab anak-anak kita itu ikon beringut dua teh, unang di ujung nah hita pe gabe madele, apatis nama hita memereng kehidupan ini, amanginang masih holdo saluhut nah hita majadi akan taula, kita mau berhasil sukses, iya kan?
Jepang mah keberhasilan sukses di tanotai. Ya, nakok manian harga sawit mendekati langit. Kan itu? Jepang manian keberhasilan anakon tamat sian perguruan tinggi di jalo museng pegawai negeri. Tabuni ngolui. Jepang manian lasni roha dang pola minum suplemen vitamin hira meriam belina iba 70 tahun. Siapa nggak mau? Jepang manian parkarejon nadinggan dia ke sudut na poso nakok makarir na hatop-hatop. Tetapi sudah nata persitai. Semua yang kita mimpikan ini, semua yang kita harapkan ini amang inang. Dapot tadui molo. Pati ni Jahoba do halomuan ni rohatan. Molo. Pati ni Jahoba do dipikiri hita dohot nasa jabui. Arian borngin di bagasna. Inilah sikap hidupnya, cerminan hidupnya. Hata ni debatado nama bornoi saluhut. Nadiula keluargai. Molo hata ni debatado na gabelomo ni rohana. Dang mahiyang inang pero tantangan nang pero hapariron. Alay totong ibana teruji marparbue do manotong ibana ala boha. Ala dia jonok tu sumber kehidupan, aliran itu, aliran air. Jonok ibana tu dibatasi pemberi kehidupan ini. Lomoro hani halak marsaur do tibana tikis wadong artana. Nuaing dina adong artana. Gok artana, lama rohani halak marsaur do tibana ala boha, ala gabi pasu-pasu ibana, tu naso marhepeng, tu naso adong sinamotna. Kita rindu amang inang, semua kita yang hadir di sini menjadi akan nataulaun. Siapa mau menginginkan kegagalan? Gak ada itu. Gagal punya anak, gak ada itu ya amang ya. Gagal marsaur, marbesan, gak ada itu. Kita tidak menginginkan itu. Gagal berumah tangga, kita tidak inginkan itu. Gagal di haipason, gagal jantung, gagal ginjal, gagal sudah, kita tidak mau. Tapi kita mau menjadi berhasil semua. Sawit nata tanom berhasil. Pas panen, harganya melambung. Leon hamle tentu gereja tong. Di budi ni jabuta adong piga-piga kabona coklat. Pas panen, melambung. Di pinggir ni ladang sawit tai, adong pinang, pas panen pinang, melambung harga pinang. Martua mah halak na di bagasa Tuhani, dina husuan pinangon, roi lui luku, martangiang tuadopan ni debata. Dina husuan sawiton, dina hutuhor sawiton, roi lui luku Tuhan apalah omma na adong getepu Tuhan, pasu-pasu Tuhan. Ala ni amang inang, orang yang di dalam Tuhan dia teruji. Nang pero akahamaolon. Nang pero rongom akahepengi amorauni. Teruji do ibana. Diboto ibana, ditadda ibana, debatado mual. Napa sauton gabe majadi nani ulanam. Tung naso jadi akan di bagasan Tuhani muba. Alani iklim di ngoluna. Saya akan tutup ini amang inang dengan gambaran seperti ini, khotbah ini ya. Takas do taboto si Leonardo da Vinci ate. Sahala pelukis na mengilhami lukisan perjamuan kudus. Parjolo dilului bana ma buhini sema figur ni Tuhan Yesus na burju na labok yang sabar, sudema. Pokoknya yang baik, profil yang baik. Ida potibana masada doli-doli, hudul di taman-taman gereja. 1 kali per mingguan di tata ibana, oh ibana. 2 kali per mingguan, oh ibana dope. 3 kali per mingguan, ibana dope didapot di hudulan-hudulan taman gereja. Akhirnya doko ni mana mah? Halo, olo doho hulukis ina. Untuk apa pak? Adalah ina. Sepertinya wajahmu cocok untuk tipikal ini ina. Ilukis memang. Nah,
penyempurnaan na memang memakan waktu leleng dua teh. Leleng. Ijabuna may bayan mana. Dukoni ilului bana ma jolma na macai jingar ya, macai sogoro ani portibion mamerengon perjahat tu dia malulu aku nai mana ilului bana tu pinggiran rel asa rupa dobohi ilului bana di pasar sarupa dobohi ya, akhirnya putus marohana ikut tu penjara nama ubereng ina dapo ibana masada doli-doli termenung isukun matu sipir itu kok duduk terdiam kayak gitu, itu nunggu hukuman mati na. Kalau pamateo namai pai matikin namai na. Jatuh atung jorbu do pangalaun ina. Ida foto ni mana mah? Tunduk ibana, tunduk. Idok komar pane. Maaf. Bisa kita berkenalan? Olah nilai tangan nadang di bereng ate. Maukah kau kulukis ini mana teh? Yuduk di mana? Alai ubunona lagajang, bolehkah diangkat wajahnya? Diangkat madirga wajahnya on. Roma ilu-iluna sambil melukis. Isukun ma, puasa tarilu-ilu ho ketika saya melukis. Kalau kau enggak setuju, kita bisa hentikan ini. Roma mana? 2 tahun yang lalu kau lukis aku untuk orang baik, tapi hari ini kau lukis aku untuk orang jahat ini mana teh? Mubadoi bana manginang ate. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar ke neraka sebebas-bebasna, ya. Nasopit tu jalan hanguluan. Tato gihon anak kota itu dalam nasopit ya teh. Adong aturan nama bain sompit ruangnya bergerak. Adong aturan dijabu. Nang pedialo pertahankan. Sotung madabu bana ala nih. Suara-suara ni portibion. Dang adong binas ya kita lao. Marsaur do tatani debata. Gabe bisa ada partikian ni bana jol mana burju. Ala bisa ada partikian di ujungnya gabe jol mana tekang. Dang i harapata. Dang ini pita amanginang. Naing do saluhut na taula amanginang majadi. Molo naing majadi do manotong mahita. Di bagasan Tuhani. Amin. Sahat biho mahami alai Tuhan. Sai marbahabiaran midaho mahami salutna. Ruas ni huriam. Parhaladob. Nadong di HKBP Pekanbaru. Tuhan Yesus Tuhan nami. Asih roham Tuhan. Akan naholip di bagasan rohan nami. Mulai hudul hami. Di bagas joroon rosian bagas nami be. Adong naholip di bagasan rohan nami. Nagabe kerinduan Tuhan. Tangihok kami Tuhan. Tangihon hami ale Yesus Tuhan nami. Asa manotok kami di bagasako laho mengakhiri hamaulon namasa asih roham Tuhan pamona kami pargogoi hami di bagasan tondimi mangat saun Kristus Yesus Tuhan tangihok kami amin. Taparade Maideta nomor 240 lalu, las tapasama peliata 7. Salere oritano, patigor marohan, paingo tingo, mabotong nilo nilibata. Sa songo nauna dengado Ramos panueri, bulong na pena ulido atong sa giru.
Inauli ai matai oto Pasuman madi rem kesesai banro am sito Lokon sian rohani luona sodoi alai nasian rohani ramuni masuri Atong ringgas mahinabi mga lorosai Tangoruhot masudit na siya Tuhanin Amanginang nuaing bongok mahita tu acara pelantikan fungsionaris Rabdohot Badan Usaha di tonga-tonga di Uriata alaleu pasahat tamima tua mang situa munte para resokta laho majahon lampiran surat keputusan Dugi hupagi dohabi masudin adi jahon nasida asaroma tu colo mengadop tu langkatanon. Fungsionaris dan Badan Usaha KBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, periode 2024-2028. A. Parhalado Parartaon, Ketua Parartaon, Sintua Insinyur E. Buru Tampu Bolon, Anggota Sintua KBP T. Situmorang SH, Situa B. Panjaitan, Bendahara Situa D. Sitompul SE AKCA, Sekretaris Surya Guru Darmo Sitompul. B. Utusan Sintua Rapat Resort, Sintua JHD Siregar. C. Badan Audit, Ketua Badan Audit Sintua B. Siregar SEAK, Anggota J. Utagalung, Insinyur Mangasa Hasibuan. Dewan Koinonia,
Ketua Situa M Simamora SHMH, anggota Situa F Boru Tauro, Situa D Boru Simatupang SH, Situa Sri Sulastri Erawati Simanjunta, Situa J Manurung, Nelson Sitohang, Nyonya B Siboya Boru Hutajulu. D1 Seksi Sekolah Minggu, Ketua Nyonya Situa D Sitompul Panina Boru Tahayan, Sekretaris Netania Marcela Boru Tabarat, Bendahara Nyonya J Purba Elperia Boru Lumbanturuan, anggota Nyonya B Sagala Linda Boru Siahan, Nyonya TR Lumbantobing Juwita Boru Manurung, Nyonya T Pangaribuan Boru Simanungkalit, Nyonya Siregar Destriani Boru Tampu Bolon. Seksi Remaja, Ketua Jonathan Sitorus, Wakil Keipan Nusa Barat, Sekretaris Karin Sitorus, Bendahara Aurel Saragi. Seksi Pelayanan, anggota Jonathan Sinaga, Melisa Sinaga. Seksi PA dan KOR, anggota Malkus Dolok Saribu, Intan Sinaga. Seksi Sosial Olahraga, anggota Yohanes Simamora, Jelita Sitorus. Seksi Naposo Bulung, Ketua Samuel Sitorus, Wakil Jonathan Pasaribu, Sekretaris Gebi Sitorus, Bendahara Elda Mani. Seksi Kesenian dan KOR, anggota Ayu Ginting, Mikael Aritonang. Kerohanian, anggota Audra Utabarat, Iren Panjaitan. Seksi Sosial, anggota Tasya Tambunan. Seksi Olahraga, anggota Rizky Mani, Frans Simanjunta. Seksi Perempuan, Ketua Nyonya Sintua T Situmorang Borudamani. Wakil Ketua Nyonya Han Napitupulu, Dr. Gigi Sondang Boru Arianja. Sekretaris Nyonya Abner Situmorang Boru Sirait. Bendahara Nyonya R Sinambela Boru Pangaribuan. Koordinator Seksi Koranian Bibel Pro Mas Rio Boru Sinaga, anggota Nyonya OM Sinaga Boru Batubara, Nyonya T Pasaribu Boru Sibarani. Koordinator Seksi KOR Nyonya Sintua E Simanjunta Boru Purba, anggota Nyonya H Simanjunta Boru Sinaga. Koordinator Seksi Pemberdayaan Nyonya A Panjaitan Boru Tampu Bolon, anggota Nyonya L Simanjunta Boru Manalu, Nyonya V Sitorus Boru Nasution, Nyonya SP Simanjunta Boru Siahaloho, Nyonya M Siregar Boru Situmorang, Nyonya T Simatupang Boru Panjaitan, Nyonya F Siombing Boru Tampu Bolon, Nyonya Pardede Boru Tapea, Nyonya A Sormin Boru Panjaitan, Nyonya RMG Sibarani Boru Sianturi. Koordinator Seksi Sosial Nyonya M Mutapea Boru Gultom, anggota Nyonya M Manurung Boru Simarmata, Nyonya S Sinaga Boru Siagian, Nyonya RP Sitompul Boru Silitonga, Nyonya MH Sianturi Boru Aritonang, Nyonya Sitorus Boru Siombing, Nyonya AGR Siombing Boru Simanjunta. Seksi AMA, Ketua AAZ Samosir ST, Wakil Ketua TR Lumbantobing, Sekretaris JE Siahahan, Bendahara S Togatorop. Koordinator Sektor Pekanbaru Tonga Edi Jimmy Sitorus, Kompleks Gubernur D Tambunan, Pintu Angin Sukaturus SF Dolok Saribu, Padang Bulan 1 C Sitompul, Padang Bulan 2 Calon Situa TM Sigalingging, Padang Bulan 3 B Tampu Bolon, Pengayoman BP Dolok Saribu, Wonorejo J Sirait, Rintis Calon Situa E Sitompul, Bambu Kuning Tenayan B Sianturi, Labu Baru Timur David S Pakpahan, Labu Baru Barat F Siombing, Pandau Perme A Sitompul, Arengka Indah Calon Sintua M Pasaribu, Rumbai Pesisir J Purba. Seksi Kerohanian Situa M Sitorus SE, David Tambunan, Parlin Sinurat. Seksi Olahraga Calon Situa E Sitompul, M Situmorang. Seksi Kesehatan Dr. Tony Sitorus. Seksi Lansia, Ketua CDJ Silalai, Wakil Ketua Sintua Insinyur S Nababan, Sekretaris A Utagalung, Bendahara Insinyur D Naibaho. Dewan Marturia, Ketua Sintua H Marbun Esos, anggota Sintua El Gurning SE, anggota Situa Besta Semanjunta SP. Seksi Sending, Ketua Sondang Boru Sibarani, anggota Calon Sintua Lambok Boru Simanjunta, Teorisma Boru Sibarani, Nuri Boru Marpaung. Seksi Musik, Ketua Kime Lopa Boru Panggabean, anggota Torsa Situmorang,
Yosua Pasaribu Erika Borusianipar. Sekretaris Bendahara Parlin Sinurat. Dewan Diakonia Ketua Sintua Nurse L. Boru Marpaong Eskep. Seksi Diakoni Sosial Sintua JHD Siregar, Sintua M. Boru Lubis SE, Sintua Doktorandus E. Simanjunta, Dameria Boru Silaban, Dr. Tony Sitorus. Seksi Pendidikan Ketua Doktoranda Epi R. Boru Simarmata MPD, Wakil Calon Sintua Mary Christine Boru Lumban Toruan SPD, Bendahara Leni Marlina Samosir SPD, Anggota Tama Boru Panjaitan SPD, Harta Boru Manalu. Seksi Kesehatan Ketua Dr. Gigi Siti Clara Boru Siahan, Sekretaris Calon Sintua Desi M. Boru Tampu Bolon SKM MKes, Bendahara Erna Boru Samosir SKM, Anggota Dr. Luis Boru Silalai. Seksi Kemasyarakatan Ketua Calon Sintua SM Marbun SH, Anggota Calon Sintua DY Simbolon AMD.com. Badan Usaha Ketua Mular Tampu Bolon SEMM, Wakil Ketua L. Simanukalit SH, Sekretaris M. Utabarat SE, Bendahara F. Siombing SE, Pengembangan AAZ Samosir ST, A. Mani SH, Insinyur D. Naibaho, TR Silalai ST, S. Yohotang. Supporting Unit Koordinator Insinyur P. Sitorus, Anggota Putra Andreas Marbun, Agung Andreas Pangaribuan, Joshua G. Naibao, Kesiana Simbolon, Nancy Christina Batubara. Nuaing tabi kema surat keputusan dohot ketetapan na dicahahon ni para resort tamang situa munte. Surat keputusan garis miring ketetapan nomor 38 garis miring SK garis miring 5 Romawi garis miring 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta KBP Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, yang berkedudukan di Jalan Nangtua nomor 36 Pekanbaru, setelah membaca aturan dan peraturan AKBP 2002 setelah amandemen keempat, menimbang 1. Bahwa perlunya dilaksanakan periodisasi fungsionaris AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Kedua, bahwa perlunya mengangkat dan menetapkan fungsionaris AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan rapat Parhalado Jumat 5 April 2024 dan rapat Uria Senin 29 April 2024 AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru tentang pemilihan fungsionaris dan badan usaha KBP Pekanbaru Resort Pekanbaru memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan dan ketetapan ini dipilih dan diangkat menjadi fungsionaris AKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru dan badan usaha periode April 2024 sampai dengan April 2028 terhitung sejak tanggal pembuatan surat keputusan dan ketetapan ini. Demikianlah surat keputusan dan ketetapan ini diperbuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu dapat ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan dalam membuat surat keputusan dan ketetapan ini. Ditetapkan di Pekanbaru tanggal 12 Mei 2024, Pendeta KBP Resort Pekanbaru, Pendeta Victor Singal H. Silalai STH MM, tembusan Parhalado AKBP Pekanbaru, Parhalado AKBP Resort Pekanbaru, dan Pertinggal. Di hamamanabi dohot yanami fungsionaris di tonga-tonga di Huriata nang terpilit rap dohot badan usaha di Huriata dunga di begi hamu surat ketetapan dohot keputusan naung dicahahon ni Parhaladota alani i au Pendeta Victor Singal Hasil STMM, Pendeta HKBP Resort Pekanbaru di Minggu Eksaudi Sadarion 12 Mei 2024 Papa Kiton manang melantik kamu gabe fungsionaris dohot badan usaha HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru periode 2024
2020 lalu dohot periode seksi di Ganup Dewan periode 2024-2026 di bagasan Gowar di Debata Ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbadia. Amin. Debata Ama nomor kukuy hokamu makubasi huriana hatani debatama pabor hatok kamu tu ulau pakubasion napi nasaha ni debata di tonga-tonga ni golumu ubatami sian Kolose 3 ayat 23 sian rohamu nama ulahamu nasa sibagai nomuna songon natu Tuhani dada tu jolma Tuhan tamana madongani margugui hokamu makubasi huriana. Amin. Alani hujah oleh kami ma surat keputusan no ketapadon tu dewan rab dohot pada usaha dohot fungsionaris tonga-tonga di huriata para tahun hamu manno pasahato masagihon tu sude seksi di tonga-tonga di huriata. Alani hujah lakai manno kamu dugi mangadok ma tu ruas di huriata dugi non buita foto bersama.
Tatangya konma peleata ali di bata amanami na di banua ginjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dot na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolum. Pasupasu may jala ramoti aso parhasia kami pilihanon. Patimbulhon harajaon di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nani namin na di banua ginjang, say pinarbadi amaguarmo, say Roma harajon, say South Malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua ginjang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togyo to panguncunan, palua mahami, sian pangago. Jala diramoti Tuhan de batama disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala say asima rohana midahu say didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasaurhon madamena tuton di munabe. Selamat hari Minggu, mari kita tajalang ma nabu tajalang.